पाउसेदे युम्पम उइबमर उइब पाउ खराब दे तौजरी मालेमगी अतैदगी रूसियाबो नाइटोम तानबा नोंगसुपकी दमक ओइथोकनिङै लेते हाइना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फोंदोक्रे मालेमगी अतै लेबाकसिंगदगी रूसियाबो कक्थटपा अमसुंग नोंगसुपकी सैंक्शनसिंग द मॉस्कोगी टिकेट कयागी प्रोग्रेस मथंग मखा ओंथोकपा हाइबदु ओइथोकनिङै लेते हाइना निंगथौकपा नुमित्ता रूसियागी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाइग्रे प्रेसिडेंट पुतिन सही असि अगनबा फेब्रुवारी दा यूक्रेन दा लंदानदबा मागी ट्रुपसिंग दा याथंग पीगे मादुगी बावकुमदा मालेमगी अकोइबदा लेरिबा लेपा क्यामरोम न रूसियागी मदकदा ग्लोबल इकोनॉमी दगी नाइतोम ताहनदबा सैंक्शनसिंग थमजिनके गवर्नमेंट की मरुई पुलुचिंगबसिंग गलोइना पांगथोकपा वीडियो कॉन्फ्रेंस अमदा वांगांगबदा क्रेमलिन लुचिंगबा अतुन निंगथौगाबा नुमित्ता फोंदोकिबदा मरमदुना मसी अखोइगी लेबाकता अचुबा सिंगनबा अमनि हाइबसि अखोइना खांगे अदुमोइनमक अखोइ मसीदा आसा मांगदबा नते नत्रगना अखोइगी सौखटपगी टिकेट कया दो अमुक मथंगा उटकत ओथोकदबा नते अदुबा अखोइगी फतनबा खक्तदा निंगजरिबा कया अदुदगी फोंदोकिबा वफमसिंग अदु अचुंबगी ओना तैनबदनी हाइना माके वरोल पलदुना तास एजेंसीना हाइगे यामलबा खुदोंथीबसिंग अदु पंदुना मिनिस्टर यामलबा खुदोंथीबसिंग अदु पंदुना मिनिस्टर पुतिन मखा ताके हौजिक रूसियादा अवाप ताननबा होनरी लेबाक असना हौजिक अखोइ इसाकी लेबाक असिदा फंगलिबा टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज फजन सिनदुना अनौबा सॉल्यूशंस इन गिदमक यंगदबनि हाइके मसे अखोइगी लेबाक केदमा अचौबा सिंगनबा अमनि हाइबसि मयेक सेंगले अदुबो मसिदा अखोइना लेमना तोकदबा नते अमसुंग आसा मांगबगी फिबमदा लेगदबा नते अखोइ मालेमगी अतैदगी नाइतोम ओइना लैबा यारोय अमसुंग लैरोय हाइबसु मयेक सेंगे आना रूसियन लुचिंगबदुना वासाके रूसियाना मालेमगी अतैदगी तोंगान तानबा ngamloi आना हेड ऑफ स्टेट अतुना मुखाना चेन हाइके असेंगबमक मालेमगी अतैदगी नाइतोम ताना अखोइना डेभलप तौबा यारोय अदुगा अखोइना मदु तौरोय हौजिक मतमगी मालेम असिदा सुमनाके डिग्री अमा थोकपा अमसुंग असोबो फंड्स अमा खागत पाइबसि केदमोइदा ओइथोकलैदबने मासे जमजमना ओइथोकलैदबने आना मांगना हाइके रूसिया की इकोनॉमी दा मांग ताखलिबसिंग अदु मिस्टर पुतिन चाइरदुना मागना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग चाथरबा अमसुंग लेबाकसि मनुंग मथौ ताबा टेक्नोलॉजी सिंग डेभलप तौनबा लोइनना एक्सपोर्ट लेमनबा वफम फंगदोखे तोंगाना रूसिया की फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सेलुयानोवनसु रूसियन टेक्नोलॉजी सेक्टर सौगटपा ख्वाइदिग मरुइबा मनि हाइगे अदुबा स्टेट सपोर्ट की रूरल खुदिमक यामरबदा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की रूरल अहमग लोइनगदबनि आना माना माखा तागे नागालमरोमदा यूक्रेन रूसियन फाइटर अमा कापथाग्रे यूक्रेन के खाथंगबा मफमदा अकनबा लालकदा यूक्रेन फोर्सिंगना नोवा काकोवका सिटी मनाक्ता रूसियन फाइटर जेट SU-35 अमा कापथाग्रे अने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर अतुना ट्विटर दा फोंदोक्रे कापथाग्रबा मतुंग फाइटर जेट अदुना लेखादा तरकिबा वीडियो दु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यादा थोलक्रे मदुना दियादगी फ्लेन अदुना अमुबा माइकु फरेंग अमा थमलमदुना युंगथागिबदु ले मदुना लेमाइदा जासिनबदा साफु अदुना जेट अदु पोखाइके अमसुंग अतियादा अथाबा माइकु काखलके रेडिट फोर्स ना फोंदोकपा सकदमगी मतुंगिना SU-35 अदुना यूक्रेन एयर फोर्स अदुगे एयरक्राफ्ट अटैक तौकी फ्लेन अदुना लेखादा याइसनद्रिंगी ममांगदा फाइलोद अदु हाइजेक तौकी हाइना मदुना हाइके यूक्रेन फोर्स इन कापथबदा मसिमसु अतोप SU-35 अमनि आना डिफेंस मिनिस्ट्री अदुना मखाताना हाइके औके बपुंग कुनमरी एयर फोर्स एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट सिंग ऑपरेशनल टेक्निकल लेवल अनमैन एयरक्राफ्ट वंगा कापथाग्रे एन फोर्स अदुगी इंग्लिश ट्रांसलेशन अदुना हाइके यूक्रेन की फोर्स इन लेबागसी की खाथंगबा सेरसुन रीजन दा रूसियाना कुदुम चनपा टाउन अमदा लेबा एमुनेशन डिपो अम थोगाइतुन मांगतागनक्रे आना हुकेबा चाइल्डा यूक्रेन ऑफिशियल सिन हाइके फेब्रुवारी कुनगे मरीदा रूसियन फोर्स ने यूक्रेन दा लांदाखिबा अदुगी मतुंगदगी मखोइना मिसम सिंग कोइबा मफम चिदा अटैक तौरकी सिटी सिंग टाउन सिंग अमसुंग कुंगंग सिंग मांगतागनक्रे आना यूक्रेन हाइरे अदुबा मखोइना सिरिबा मराल अदु मॉस्को ना कक्थरखि अमसुंग मदुगी महुत्ता मिसम सिंग सीबा असि यूक्रेनियन सिंग ननि हाइके यूक्रेन दा लांदाखिबा दु रूसियाना मखोइगी जुमलोनबा असिबा नोंचुक लेबाक्सिना मिलिटराइज तौननबा होनबा दु थिंगनबा अमसुंग कोदोंग थनिङाइ ओइबा नेशनली चेंग लौथोकनबगी स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन अमनि हाइना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाइके अथवा मदु मिस्टर पुतिन की इम्पेरियलिस्ट ओइबा लम खोपसिनबा अमनि हाइना कीफ अमसुंग नोंचुक लेबाक्सिना हाइ अथवा मदु मिस्टर पुतिन की इम्पेरियलिस्ट ओइबा लम खोपसिनबा अमनि हाइना कीफ अमसुंग नोंचुक लेबाक्सिना हाइ यूक्रेन की फोर्स ना रूसियाना ऑक्युपाई तौबा खाथंगबदा लेरिबा मरुइबा थोंग अमा थुगाइग्रे यूक्रेन के खाथंगबदा लेब्रा रूसिया की लानमीसिंगदा
Marwina supply to the scenario thong ama Ukrainian forces na thuaikre an official report abagi matungina vangdogle. Yumsakation mit Russia ki lanmi sunu bong kapsila ki bagi thokda. Masagi chai tara hum doi subu tangari ban pomasa ama yauna civilian kya ama asiana amadi asogapan mayok na kre. Russia na control toriba kha thangba Kherson region da Moscow na back over temporary administration ki deputy head weriva Kirill Stromosov na aikibda Ukraine ki military na Antinis ki bridge to Waikre hariba thong asi Danifor river ki matakta sabane. Yumsakation with the misan kya makapsilatun attack tawraki. Mana makatan haikibda kilometer 1.4 sangba thongadu satin amagata mayuk nalle. Adamuanamak trafficking ki wenadi atimbalai te haire. Myanmar so Sri Lanka gumna lup tharakli Arakan army kuthong navada border police person kya sikre. Myanmar da hingsa gi oiba tawung sing hengkalakpa amadi economy down orappa galoina Sri Lanka gumna nongma gi lup tharakli maramasina Arakan army ka sathagi ba kuthong na gi bagi thawdok da border police force ki person kya sire an official source amana phangdokle. Myanmar foreign exchange reserve nongma gi sidharakpa gi thawung asi defend tawna bagi damakta Myanmar central bank na company amadi individual borrowers book for it loan repayment tawbagi thabak suspend tawkre. Sri Lanka da economy fibum soksilakpan maram oraga political crisis mayuk nariba talak asta military juntana sasan tawba Myanmar su Sri Lanka gumna hingsa gi thawung hengkalakpa made economy fibum soksilakpa galoina nongma bagi lup tharagle. Myanmar ki independent hero Aung San bu hat ki bagi humputra pangasuba Ningsing Tauram Myanmar gi sahi gi Ningsing Tauram Myanmar gi lebak sin batung da pang thong legi isar ga sida pro democracy protest topic khongjang chu sangjale. Myanmar gi independent hero amadi founding father Aung San lebak asigi mafam tanto pikravi pro democracy leader Aung San Suu Kyi apok bane. Myanmar gi currency asi dollar amada lisingani samri gi sangwari housing lebak asigi central bank da hukum tawkiwa amada sa da contract manga gi sa da foreign investment of a company pun manak makwagi foreign holding adu July tarakani fan gi matam pawda local currency kya to on thok na bataksin ki balai khrabani harbani masi indaba company sing adu gi matakta akan ba khongtang sing lokot kani khangan ke basu lai khrabani masi marwena kya to pressure pi bagi sang antana na papandam da satarak bane maka tarakwa atopa manipur gi pawda oinamlong khulgi mafaw Leingakki Scheme Singgi Kannba khunjasingna kharamakheidi Fangba Ngamjare Moirang them kagemba midai Tamenglong district ki manung chana leiba oinamlong village ki khunjasing lengang namyang bi ai fana da bai khalakliba tongan ba Scheme Singgi Kannba kharamakheidi Fangba ngamle Imphal dagi kilometer chamai yankhai ga mangarom lap ba khulasi nasan awe Imphal jeri bampro dagi kilometer amarom tamak jangla kalai bani tamai assembly constituency ki manung chana rong bai furu ki punnam yoi lising tari rom khunda lai ta dona lai bani Kullasi da lengang namyang bijai fana da bagdok liba matam ki Scheme Singgi Kannba mafung fana phangba ngamdraba jo kharamakheidi scheme khara ki Kannba phangba ngamba khulloire kullasi da pause asi ki pangmina haktheng na chatna khunjasingna leiriba punsi mahing amati tongan bai hiram kya da sotan leiriba hani jengsilubada hiram khara da awapa mayok naraba jo Leingakki scheme khara ki Kannba di phangba thengna rakhe hiram asi ki matang to oinanglom segment welfare association ki vice president PG asing na pause asi da hai Kullasi ki thakna chana rabi ising amadi hanadagi kilometer mangarom lafa loga madagi soklaga sinarame Congress lengak leiba matamda insi ani ki pipe pitharakla ising phanganar ba thabak paikhalame madugi madungda hawdoki ba kumjali sing ani taraga mapan gi August taraga magada center lenga hawdoki ba Jal Jeevan Mission jomthong khudimakta thakna ba apaba ising phanganar ba scheme asigi makada hawgi ba sahi ising tanki amadi pipe tank bidun ising ki awawa kharamakheidi sa phare aiba yare scheme asigi makada lokdagi ising singkalaga force Intake tanki da singkalaba matung te liter dising ni fan gi waiwa arjabod amuk hafaga myam da fangan na bane ada scheme asigi fandam wariba jumthong khudimakta ising phangan ba adudi oide kullasida leiriba jumthong sing asiga ising tanki asiga chuna badi khara wale marwini hena kudung chada babik nariba di ising lofam wariba loga se February March na sing badadi ising kangsilak bagi awaba mayuk nai linga na hawdok liba health card su khunja kharamakheidi painare Tourist spot sing tingnana bagi wafam laitri Minister Miyay marfudrani fan post boyre active case satruk kun gabari yaugre Manipur da housing baki wena di tourist spot sing tingjan bagi wafam laitri ane Manipur ki Minister nongtomba berena fangdokre ngasi Minister secretary ta pangtok pawgi mifam amada mahang na hai housing sandok liba COVID-19 ki variant asi ani suba amusung ahum suba web da sandok ki ba variant adugumna aduk
Hana Sati Oide, Icon section Gadoribasi, Baxin Captive Pickliver, Angangsing as he Kaktava, Soingam, Togantana Honasi. Loin and Miam marks of Vidon Amazon coffee taking out Tokna Bakanglon Gangnas at Bio. Leingakki Scheme Miam the Kodong Chadabatawan Gadabakong local Pam, the Batam Kara Yankee and Haige. Manipur Hoki Pungkut Maria Sigimon the sample, Singamasuna Kunkanito test over the near Marfutrani one positive way, but hang to positivity rate 9.6 over. Lloyd and active case na Sadokun Kamari the Hangat Cray and a COVID-19 command control room that Hadorokba, Zerul Manakangalagle. Makatarakva Atopa Powder. Higher education the Mitay Fangba Ngamjare, Sadamari Reservation Tambiyu Amso. Lagadoriba assembly me from the higher education the Mitay Fangba Ngamjare Reservation Sadamari Winner of Photo to Kanaraga. Past of you and all Manipur Muslim Students Organization Amson of Fangdoragle. Mayroy Luvasiki President Thador Pachero Nahai, Hoki Bukumzali Singani Taruk December Kuntareta Matamadoge. Leingakki Amso Anigmarata Kudik Pinarapatung the OBC, Mitay Fangba State Reservation Policies are the Marida Professional Course in Abadi, Government Jobs in the Sanhange. Other activity Yamlamur over her education the day, Reservation Assist Analamdre, Maramasina Mari for the Lady Pamitay Pangal Singna. Our education the Mafungfana Tamba Fangdabagi Awabakaya by Unaduna Lady. Auki Bukumzali Singani Kun October Kunifan the Masiki Matang the Mari for Pumba, Zanari Saksataki, Matukimatung the Minister Guri Sanavada, Sadamari Reservation Pirakani and Atazaba Pirake. Masiki Sumatak the Kumzali Singani Kunito the Pangtoki Assembly Mikal Mayagi Miam Punba, Torom Sing the Pitay Fangal Singi Chadamari Reservation Pirakani and Atazaba Fikipane. Sahiga the Talakli Chadamari Reservation Asi, higher education the implement of Gadavani, Lieutenant Lakadur Assembly Session Dazo. Kanatuna past of Gadavani Masi Unatina Laklabadi, Kanba Kongjan Kia Sanction Lagane. Masida Manipur Lady Bumyam the Marabakunai, Amakidamak Mateng Pang Biohire. Are with the contents in a Sikimar with a Paukara Asiba Paudam Zariba. Manipur local YouTube channel Asedagi Young Veriba Punamapatagasari. Channel is at the Kana Badi. Subscribe to Wheat Business, subscribe to Vita Molina. Like and share to Vasuka Vikanupnamapo, Amakana Tagasari.